Usi mai alau whaafafonga. Telefone mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofu lo tātou o tunu ure amatanga o le nei fo I vai so fou. O tātou mafuta wa fo I le tautua whai pēr tala tau longo mai Samoa. O le tau au fianga le fono lona ono se fulu iwa le komisio malo o fatasi. Le olo o li po ina masila sila le whaare leo tūlanga o tama I tai e tunu o le lorangi. Sa ave ai le tama I tai ofisa sili. O le mtanga alwenga o tinam tama I tai a tina e o fioanga banga viso tai le fionga loau donina waa. E ave masui o Samoa e wha leo nisi o whau tuanga. E whai masao lo tātu o tunu I ngā luenga e whaare leia ma si iti ai le tūlanga o tinam tama I tai. O le tasi o whau tuanga na mamori e Samoa. O le tūlanga launga ta sio I tū pāo ali ma tama I tai le gender equality. I so se au nanga. Ai whapea I vaenga tāua mana o mia o le soi fuanga e pei o le pui ngā manu. O le taria e Samoa o le whengainga whaavao malo. E te atua I so se whainga whaai longa tangata whaasanga I tama I tai. Se isi leo vaenga tāua na folosia le tama I tai officer city. Ma ia whaai lo ai o le tasi leo whengainga. O lo matua wha tāua e Samoa. Fata sei mele merienga fasino ile si tio tūlanga o tinam tama I tai wa tāua o le Beijing Declaration o le tausanga ya whiwselau I walima. Wa whailo I lea fata singa le ausiai e Samoa o le 5% o le tūlanga umia e tama I tai o tūlanga te tai I tono ngā luenga matautua e le malo o se isi lea whailonga o le langolango atu o Samoa I tau mawhinga uma le komisia malo o fatasi e si tia le tūlanga o tinam tama I tai o le lerolangi. O le usu ngā whono o Samoa, o lo teita ia le Minstown tanga luenga o tinam tama I tai, a tina e o fio anga maanga viso tai, le tō whālanga aia ti ai tū au tu funga. Wa mai ele whono whāla tausanga mua le vanga wha upu whai o le wha tua I le atua Samoa o tasi, le ana usu ia I le asitona ina te nei, ai o se wha ta singa na mamoli atua I le teita I whono, o le vanga wha upu whai ma se tusi mai le sui pāle mia, e a veai masui o minsta umora kāpeneta e au fiai le pāle mia, le alo o whai lo ai atu ngalunga ma wha anua noanga, I le usui o le whono wha le tausanga, ai ei vaenga o soli ai inga, o le wha vai o le pāti wha upu whai e wha sino lea, I le talo ina o se whono wha le tausanga. Stasio ia ai inga o lo whai lo e le sui pāle mia, le fionga atuala te vanga Iosefo poni whasio I le tusi, o le pupu o le teimi na whai ai le whaalawi lo o le whono, ina ia lava ai le teimi o sui langolango e a wai. O lo whai lo fo I le sui pāle mia I le tusi, le te ena e minsta e sifuru limo le kāpeneta, o le awala na tapena ma whaasara la wai le whon tanga. E wina whai lo le teitei whono ma le teitei whou o le vanga wha upu whai wa wha te a minsta e to ono, e au fiei le teitai o le malo ma le lātu vanga wha upu whai, ai mai se le wha whale tui o whai pule, ai o le tusi e le fio ngā tuala, o loo whaelo ai o I lato uma o sui alo I o le pati, o le isi leo lape le te pena ino le fono, o le leai leo se feso ta inga le te mai te ipane mia o I o le te tai, o le vaenga whao bufai. O whaelo ai le sui pāne mia I le natusi, e wha wau o na totongia lato le sitala o sui o le vaenga whao bufai. Pei tai, o so se whaai unga e tau nu I le fono whaale tau sanga o mai atu nei, e le te tau o nāloa ia, ma o le āwhetai ai manilui. O le whero inga le au whaasana lau matu sitala ma le te tai o lea pāti wha upu whai le asfareile o mawai, na whaero ai le sunga la udi le o te pola te Valfosi Smith, o le whono le whai ai ma le whai unga o minstai to iwa le kāpeneta, na lato le langolango ina le lafo le whatua tuaina o le pāle mia, whapea le kāpeneta le ana tu inatu, e le whaipule o nganga I whomaunga tolu I te tonu o le pāle mene. Sa ta pasa fina ngalo le te fono ma le te tai mo ye nei o le pati fa upu fai. Ai o fai lo mai la auri o le au ye so na fina ngalo I vaenga wala ngai le tusi. I le teimi o le feilo inga ma tusi tala I le nei va yaso. O fa le tonu le o nangan fala tonga le malosi fa le tise. I le motu atoa upolu le lua va yaso taluaia o mai lava le teimi nei. O fa ilo ai le fala tonga o le isi lua va yaso le afa aua waipea. O na motu sia le na o nanga o whaia ngā luenga e whaare le iei leina malolosi
I lalo o le ele ma whaatari ai afi ele tise fau e lua, ua whaatau mai whafo e le fuafuanga, o le afo i ai le tūlanga motu sia peo le ele tise. Wa vere le mautonu o lea au nanga tāua, o loo mana o mia e pisinisi ma a inga uma I upolu, wa toe whaasoasoa I neide ele tise I vaenga ese o le motu, e pei o le nei asunga fua I Samoa, o le atitina le ele tise mai le ono le tai au e o le sifutasi le tai au lava, o le nei asunga fua sifufitu o mati, mo se vaenga I le itu I saute upolu, he au fia isi umu whaasolo atu le atu fale alili, o lo tofanga manu uma le atu ale I pata e pa ia te avea. O le whanga manu uma o lo au fia le no whanga o I eide tere o ainga, ma pisinisi I vaitele po le industrial feeder, o le atitina le tise mai le ono le fiafi, e o I le se furulua o le vairuanga o le po le songa fua. O se vaenga o matautu I a pia whaasolo atu I vaiala, le a pia pak ma se vaenga o motaa, na motu sia I eide le tise le fiafi o le sosai le ono le fiafi. Ai wa whailo le whala tonga le tise o latu utalia le sai atu o finangaro le tanu. Ai o lo tau mawhai le mea ngata ai le au nanga, ina ia mawhai o na maua pere e le tise, au tali ai ngā ruenga lo whatino mafi fau, lea ua au mai whafo. O toi atoa valele tonu le tu aingo le Twin Otter Company valele le Samoa Airways, I le tautu aino le atunu ufai malanga I le vāo motu, whapea malanga I le vāo apia mapango, ina ua mai ai o na toe whaale leia atoa le tino mafi o le tasi o ia valele. E iwa masina na whaia ia ngā ruenga I le atunu o kanata, o le mafuanga leo se sauninga I le whae ungo le vāi aso, na sami ei le mai au lea ngā ruenga ma toe whaia ai malanga lea valele o le Samoa Airways. Whalia le company valele 5 miliona le tauna fuafuaina mo ia ngā ruenga I to tonu o le 5 masina. Peta I o le wha au popo le isi rua masina ina ia wha mai a le iai ngā ruenga mo le valele, na wha au popo ai ma le tau, lea se 4 miliona tā la na wha anuai. O lo iei le fuafuanga le Samoa Airways, e whaia fo ini ngā ruenga wha pēr mo isi valele lua, I le wha moe moe le tausanga nei, e ave ai le isi wha mo ngā ruenga wha le leia, a o le isi ua fuafua, I se teimi o le tausanga fong. Wa ilima nei o leo se meta upu tausori tū la fono, wa mōri ai se tinata la vau le uma ola o lana masanga pepe, leo wa whaali e leo I li poti na whana wina le tina I to tonu o le whale ta ele, o na ia la fua I leo le masanga o se pepe tama ma se teine, I to tonu o le la pisi o le whale ta ele. Wa whaero le komisina o leo le nusi pepe o le Samoa Observer, wa mōri lea tina I le soli tū la fono, o le fasi o te tangata pa I valea, ma le soli tū la fono o le la fua I o le lo taua, whaasino ila na masanga. Stasi leo ngai o inga soli tū la fono e leo se te mua le neua tū la I mai ai, ma ua whaasaraina I fo inisi o tina Samolia, ma wha maonia I le morianga o le la fua I o le lo taua. Le asalua se fulfao le masina nei, le asonga fua leo le vaya sa fau, e tū la I le tina ua molia I le wha amsinonga mawalunga, ona o le whano ola na masanga. Tala amatai o le nei vaya sa fau, Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O le nama whai ona whaafonga le tātou tinu le tue whaasala wino a tātou tala mai Samoa pe ona whaafonga I le tātou tinu le tāo le valu I le tāo na le la le ngata fo I lea o le tāo le se furu ma le lua I le woli ia pe ona iei teimi masani le nā le tautua le Radio Samoa se fuli mai vitolu amo teimi masani pe ona e whaafonga I e tātou tala te loe whai siau pisi e lo wala usu le tāo le ngata I lau tape nanga ma lau sangi uninga iau ngā ruenga ia tapena toi manai whanau ia onga, ia tapena tuai ia male breakfast ale toi ina male lo matua. Le mawela se keimi ke whaalongolongo mai whaafonga ia tātou tala mea lo tupu I Samoa, a mai se lava le tātou tunu Samoa pitai, teimi la le na e mawhaiano e toi whaafonga ia pe a misi mai e toi le tāo le valu le tai au. Sfuru male lua le woli, a misi fo ila sfuru male lua le woli. Ia pe ona ia le toi whaasalawina le tāo le fitu, ia pe ona ia le nei vanga le fiafi mai le tautua whaawau pea. Ale suia Radio Samoa
o lo ngalu e matautua mai le tātou tunu le tō whautanga vai tipi o tanga vai so na whapoponga mai la vai le aso ngafua sa ia pa i ona safareile ia whapena foi ona moli a toile whapteitele tō whautanga vai tipi o tanga vai mo le tū whantasi o tātou tala walawa ia lau whafonga i lungo le Radio Samoa mai la vai le aso ngafua sa ia pa ia ona aso fareile o vai aso taitasi seisi ona whapoponga i le tā o le valu i le aso ataiao pe atatu o lia i le ola male malosi mai le atua. O le whaafita uli pito i siliona a fie le tatu tunu i le tembile nei o le tūlanga le pe o ne i le tatu pawa po le tise. Le ala o lo whaawau pe o mai le tembile nei ia o na alu le menga o le on and off pe fu le se me ua pe se wha mai masangi a le kako pau. Le tatu o tunu i le nei temi o le ola o le si pito nuu pe le si pito nuu ola le si pitonu pe le si pitonu ai o te alofa ma foi lea i nei ainga o lo ia la tu fa la vilave o lo fiangai ma fa la vilave le temile nei le ngata foi lea o nei ainga o lo ia nei tu ia po nei matua ko ia le lopo ia fi foi ia fa le le tawanga ia fi fa le fa mai ia manisi no fanga pi ona faitele tatu tinu ai o to tonu lava yo o ainga te tasi le kele lo ai se vangale ainga miliongia fa ko ai le la ko wafi ia a ona ia ainga peila o tatu ia o le tulanga fenga tale na o ko fo ka ko kulanga fo le mori makangi o le mori ku o le mori pingisingi o le mori fang ia etapena pena ia ono tulanga la ia fa pe o le power telo temi ia a mese foi la oile sa uni lo malanga i Samoa o se tūlanga pito i sili ia ona whaingata foi ia te oile tūlanga lana ai tātou te talo i le tua sau se teimi e whapenanga o la mai ale pawa to e fo i le mea masani ai le tūlanga pio nele tātou pawa ia ma lava on sai pia tātou tūlanga lana ia ono le telo ngaluenga whaale leia ia ma tūlanga pio ne i le pawa le tātou tunu o Samunda fatasi ai lama le tala kele ulopo le asa ufa longolongo msa ufa fongo le tala le umoli e leo le tamaita tatu tala le pe le na batu le masina le na tuana itunei ile tamaita ile sa fa na ula na masanga ia ona la foa ile la pisor falta ile ai fato ai loa ngele ai nga ua fanga inga ua ngaki e vakul falma i ole a o ye fa la lafi ia o le tele ala te mi tatu te mafuta ima tatu tala no a maise le tu pa vai po le tu pa le tamaita ia tautua nā ma o tau, lau filifilinga ia le lei. O le temile nei, makua sawa le alu o le soifuanga le temile nei, ai maise lava tupulanga tala vau teine. Ia, o le fautuanga masani, a wai loa tupu se vanga whapena ia te oe, tala noa i lau tina, tala noa i lau tama. Ioi, tangata na pito silia ona, alolofa ia te oe ia o tangata fo ina ia e whapena ona tatau, ona mua, ona e tala no i e pe a whapea ua tupu se whalavilavi ia te i mea tau maitanga. Tulou whafonga lea tunu. Ina ia a watu ni whautuanga mo oe i le mea e tatau ona e a ngai iai. A whapea lea ke kalango aku maka ukilo ka mamaru ki ngā e o ke ngia o e ka mamaru ki ngā o langona nao le ta mamaru tina. Langa leo mana ole o mātua e tupu se me whapena ia te oe. A o e lai titi ia ma whapena o na e teine muli wane le whafonga. O mana o ngā ia so se mātua Samoa i ule lei la ua onga, whaipoipo le lei, ioe. Ia ma matu foi leo whamanu ianga to ina male lo motua ia te oe. Ia mea ngai moa me mor sa ve ulunga, sa ve ulalo, sa ve ulunga, sa ve ulalo. Uma ngewo i mai le vea ia o mai maule ngā masanga e le whapea lana o le teina lana tupu o le whalawalawe lea ai o le tele o halo tamaitai o le tātou o tinu whai tete tātou ioi a whapea ke whewhe tau lau tama te whewhe tau lau tina ka kaunga e tau pe matala noa nei o mātua pole ale oke ale ma le tamaia ma le tina ioi a o omia ku fo singa mea le kiki o au karinga ia o ngosai ioi langa le tutusa lo tinganga i maltina e o i matua pe a tupu mai ni fa lave mani pe fe fa pena ia te oi ni oi ka ko fa kai uma ia ten e la ka mo ten
O tēnu o lewanga ola i le olanga. O nā la so i fia se usa. Ia, vai. Maua mai inga i whaukuanga mga i tima inga mō tātou a mesi alo ma whanau teine. Tūlanga lale nā, ia tō wofo i me ko ke o ia. Ia kou maka popoko. Ia kou loa ia le leile kou alo. Maka popoko pe o ngiva i keime ua. Pe o le alo le vaa le alo le soifuanga le iai. A mesi lava tupulanga tama matini talavou. Ia tūlanga na we o ilea. Se waku sesi keime sesi kako wha mangaku ma sesi kako whaukuanga mō kako. Iri ku pau kamaika. Ia al whaukuanga sili ngā makau e te topu lo le wha lave mea kau a wa i loa e o ia wa e kou. Iri se mea koe alo loe fure kala ia. Waku sa o a wa e kau alo lo le kala. E le malama lo le fe au le tau momori atu. Ioi. A wha pia wa e kou. Tala noa i lau tamā, tala noa i lau tina. A wha pia i leo fia o mātua o lesi tangata te tala no i ai o lau whai au molona whalitua. Ia, nei vaenga le na e te nga i ai e so swani atu mo oi le nei fui vai tima kau si kau ui mo sa ve o markupuri mea ngai a linga wha le kongu kou mawhau whau over sa ve. Ese makau ia so. Tatou se atu le talo le tau mo tatou foi mai ai lea ia tu e whanga solo tu nisi o tatou musika mo le mana vangaruenga. Ina was a full 1 minute o tele tu la fitu sumai fa fonga sa vainga le tatu talo le tau le matango le neva yaso e fanga solo ye ya fufuanga afa penati sangue telu Samoa o le report le msau e ola mako e pere ka ko pa io ola mai le ongor ka ya pers fukasi le singu yang ko e fa solo ko ilor ka ko pa le singu ola mer fukasi per kasi ia per nga pikongu ia ko e fa ola mai le singu io e makau kia sur ka ko wa talo tau mo tatou le fo ia fia Fatalo lau tala ne le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so e ma tele ina awa e iai nei tima to ulu ma e ono mamafa mai timunga mo sina taimi i le awa uli. E angi mai savili mai matu mo le ne yaso. Vevela whamawina luas fu lima tikeri ma le malu luas fu fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afia nane i le toi luas fu lua minute i le tu lai valu. Mo le aso atai au e awa o e nisio taimi e iai taimi o le tai au ma le awa uli o le ava ai timunga ma e ono mamafa mai. E angi mai savili mai matu fa solo ina malosi mai le tu saute sifo i le awa uli. Vevela whamawina mo le aso atai au e luas fu lima tikeri ma le manu luas fu lima tikeri. O le ausa ile lai le tai au atai au i le luas fu tasi minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo i le toi luas fu tolu minute i le tu lai valu. Lau tala nao le tau mo le so mo le aso atai au. E ale na se whapoponga na talo tau mo tātou le nei whanga le whiawhi ma le matango le nei vaiaso ma le tautua le radio Samoa fulima iwa tolu amo. Ina ua se fulu ma le fitu minute lua te le tu le fitu le nei vaianga le whiawhi. Whakimu le mea. Io, whakimu le karo kau mau kau saufo ma le maruru ia lātou. Ia o le keimu o foi kako le keimi foi lelo le uma me wangaruenga ma sawa le vadi le awala. Wa kako ia le keimi foi lelo le uma ngaruenga me i le poku. Ko o kau maruru. Ngale uma ngaruenga ia ai poku uma ngaruenga ai poku pakuang e lole sama kako wa sama vali le vai lau midway
tala vo ine aso Kasi mana ufa ali ali malu Ai tile fa Samoa wana ole nanu Fa mole mole so te fi lo malu Sili sili lo loto Sasani mai manue Sasani mai manue Lea lo faiulu laue E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. E mātango fie le tali luma fale. O le tali luma fale, o le laulau tasi. Awa o le tali e whaatino i luma o le fale. O le mele ta uai o le tali luma fale le laulau tasi lea. O le whainga o le tali luma fale, e whaalauta i tasi le matai malana laulau tasi. E a mata mai lava i le ali i tāua o le nuu ma whaasolo mai ai le lauti na lau le lei i whale uporu. A o whaalau le laulau tasi e tāmo mo e mai tau le lea o le malanga. Ma lau atu le fale o no foia e malo. Ma fola leo te tele i fafo. O aso ua tua nai sa le aini whalaua mani masi. Sa tele ina whaau ngā wha ausi. I tali ngā malo e tāma mawhai le tai hao. Na o matai la tau te whaia le anga nuu le nei o le laulau tasi po le tali luma fale. Ma e whaatino i teimi e tau nuu aini malo aloa ia. Sa whai le tali luma fale a le fio anga i le whai ngā malanga le pāle mia ma whai pule o le malo. O le tali luma fale o le laulau tasi. Ia manuia lau whaasau. Tanto por kalamena mai sunga ya siava tupe a Antonio ya male mau fa samomoni pe ne ira matanga le neva ya so le taua te lo le tautua le na siava ya male tanto por kalame pe o ne ya le neva ngala fiafila te maua le tanto por kalame le na male tautua le radio Samoa le aso ata ya pe tanto o lo male mano si mai le tua los filiba minuto tal fitu musika mo mana va ngalwenga o le ne ya fiafi mo kimu fe le mulu sa le mase se nuna wan
Nai whaafianga mai le Melissa Pen, le nei fo ia fiafi ta wulungo tole tau tuasunga asiava tu pe a Antonio. Ia male tanto Port Kalame pe o ne whaafonga mai i le nei fo ia fiafi lona asonga fua. Sa ia ufa antalo fa ma whaafiloa ina e tato paanga, wadi ngalo share malaki e malam le tato Port Kalame. Tato musika mole, amatanga o le nei fo i vaiansa mese le manavanga luenga pe o na masani ai. Le tau tua le radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Talo fantu le tata Port Kalame ya sina leo malor se fumaruia sina whaafitai le whaatasi mai. Le ngata fo le whaatalo fati ya whaafitai a mosa ilunga le tanto YouTube channel le mafuta mai melpone au se tā lia. Queenie Savelio so i fumaruia ilunga le tanto YouTube channel mai manukau. Whaatalo fatu fo ya leo ngā upu tau muli alo fatu le ngā upu mai perfi au se tā lia. Ya masalo le whaisi. Bevelo perfi mai lau atale lua i le fiafi. Ilono ngeli kai ya. Le fiafi perfi au se talia. Whaatalo fatu ia lau pepe yoane tinonga so i fumanuia lau pepe whaatali whaatasi mai. Amelia whamoana malor so i fumanuia le ngata fole Amelia Mikale le mafuta mai se uso ia dansa musika lo fatu mo lua ma Ivona le ngata fole ona i matua lo to mafuta le niva i teimi o le tusanga. Whaatalo fatu fole tata Port Kalame se uso ia le misio taua. Mai melepone i au se talia ai olo tūlanga loli lalo le la au i lata i le sami. Ia le ngata fole whaatalo fatu. Ia whaftai a mosa le mafuta mai melepone i au se talia. Cecilia tuinga mala. Whaatalo fatu whaftai le whaatasi mai le nefu vanga la fiafia lo fatu foi a Niko. Le mau mali tanto Port Kalame. Tion na toso. So i fumaruia tion. Le mafuta mai le tanto Port Kalame. Pantalo from Faiva ia Rita tongia tama ia le ngata fo le Lucia so mai sitting au Italia. Mana totelo ne tato paanga le mafuta mai le ia fiafi fatalo fatu fo le tato tautua ia tali Malaysia i fo manuia tali fa tele fatasi mai o levanga e alu atali. Le mafuta mai hemetone le ngata fo le Marina Masanga so i fo manuia Marina fa tele fatasi mai le ia fiafi ia male tato tautua. Atalo fatu se usue a Nathan Levi le mafuta mai malo a Nathan ya fama mo nasa manuia fe am ngalwengo le nefu yaso le ngata fo le nu au sala ropati le mafuta mai California alo sina ati malo fatano fatu mo to fa taile va mai Mariana le sama i tokoroa fa tano fatu Mariana fa taile fatasi mai le ngata fo le fa tano fatu ya tanu maleu vili le mafuta mai ile nei fo ya fifa mai olae Eva mali tanto Port Kalame fatalo fatu le ngata foi lea fatalo fatu le tanto Port Kalame se uso ya tai uso amaika o mai Brisbane
ia fa mo na manuia ia le nei fu vanga la fiafi le ngata foi le fa talo fa tu se wakari sur kalo fa ma le ko nesa akian lo fakusan fai fa le ia u ngaluenga ngi ke wa ane ko ngongi o i kam fai banga va mo le fa le banga va mo ku ku ngol maka fa ngai maruru tali melei manor se fu manuia ile nei fu vanga la fiafi apa pe o nei so waso fana nei le fai ronga lo waso so ifo lo waso fana vala mai pe mai ana ia fa ringa fa pisinisi le nei ile tanto le ina tolu fitu tansili mai vatolu ia pa fa pe o le solo was fana o e si la fia me fa tino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai a fai fo e so fale motu o e si la fia me faiona fa tino ni si o fuanga e fa nga ile equity o lo fale a woni e misiere por kalame o le malu i fale ia fia fio so ruru taitasi le se fulu e te ai le fa o le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fia fio aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. E fia le mona rento se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino Februari mamati. E luasful pasene ua pa uma ulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e afe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli a tu foil le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se lave ai olo o yaile fa ma avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asias ile tanto Facebook o le Moana Rentals po le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Lawa tula mai le tatu temi le wanti le nia fiafi lua se fulu malfa minute le tutona talo le litula e valu. Fatalo fanti ya kasiano sanele manoto fumuruia le ngata foi le fa so le mafuka mai la kama kasiano i takanini. Alo fanti uso fatalo fanti foi ya sinapi fa ui so fumuruia sinapi le mafuta mai bangele ya mai lanto umala vale mafuta mai le nia fiafi. Male Total Radio Samos fuli mai vetolu amo tafea ye se va popo kafiolai. Far
Elena, sili ele fata fea I se va popo. Si fonga sunga ia tailong I pule ma le tamai ta ia Sofia e Sarah. Ia mare pesele na e vave ia onga oso le fia moyo Cecilia. Ia mare vaenga Amelia ioe. Ia luatu ai Marita. Kama ia koe su e aku o el pokua. Alu le maka ukia. Sula mare tato taimina watis fulvalu minuto na tale o le valu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi no valu fa fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lewa tula mare tātou teimi se fulu ono minuto na tālo le valu fatasi mersunga na whaafianga inga pasta poni fonti mo le tātou porkalame o le tu le upenga I le loloto. Teimi masani mo na ia tātou whaasilisilanga whalau e tele lewa telu mai e taua maia ia ona whaangasolo fo le tātou tautua pena masani nevanga ole afiafi. Tātou whaasilisilanga lau tenu mai o le vaufilfili ma le tātou tusi o le songa. Awane ngalo saulo minga o le tusi o le songa, whaatasi e male lo minga o le wau filifili. E mawai whaarupenga o Samoa I sisifo tutuila mamanua. O risi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matawhai o I ala matai I le whainga o le whaalawelawe, pei o le whaapuiponga o le maliu o le usiu singo a inga, whesila whainga o polo, si I whaanoalo whaalangingo I Kalesia, ma le telo ngangana whaalolonga. Fitus fultala alone tau. Na lo fisa lava la Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hopewell Avenue I Manukau. E mawai morisi whamtalanga wala auri lua no lua. Tansi lima I vatolu lua no lua. Tansi lima I vatolu pe taka iane. I le shop Radio Samoa. Dau kodaransi te whaima yesau oka. A inga sa lua fau. O le aso sopo ia le manuvale I loi fonga tisau. A wasau saunga ta fo I le tia. E pei o le tangatia na yutu malama le mele. A wala u whaafafonga anga Samoa a maise o pa ia mawalulunga. E tū mau pea mai le amatanga e o atu I le ngata anga. Tu lou na lava. I le awa tele ma le whaaloalo e toi wha manatu atuai le ainga lua fau. I le pitonu o ta fito I mangiangi. A maise paolo mangafa mawalulunga. E malu ai sio matu ainga I Samoa matulu inga e fio le lalulangi. Le tātou mafutanga masani e whaia I le whai unga o le masina te tasi. O le aso lua sefurumariva o mati le itu lai lua nga I le whai le afiafi. I le moto le taita I fono se furuma le wha pe Sano Place I Otara. Whamana mole, mana tua mai lau la fonga e whaia I lou fina ngaro marie. E pei ona o tātou whai unga wharoina. Mo nisi wha matalanga wha so taile o rua tasi o valu o. Ono tasi fitu valu. O rua tasi o valu o.
ono tasi fitu valu seinia le te fono ma le laulau le tātou whaasilasilanga lena i le nei fuivanga ole a fiafi. Lai se tātou whaasilasilanga leo tenu mai e tau le nei fuivanga le fiafi ua ta ngafa tauli maina lo soifua ua ta pena ele fale lalanga village se mafutanga mo so se tausanga matua ia age mole ono vaiaso e fai ngō le ngafa tauli maina soifua o se porokalame fe soani lo soifua maloloina e faonga ai le ngangana Samoa o le a amata i le lua aso luas futbale limo mati i le se fulu le tau anga i le se fulu ma le lua i le wuli no fuanga e fai ai o le Clinton Library Farm so tai vave mai nei te i ua misi lo wa vanoa mo nisi fa matalanga fa so tai il penina e fale la langa village dark oak Donny Sila ia po le dora and set ia e te maua le ai nei vaenga na mo lo sila fia Lesia tato fasile silanga le nei watanu mai suafa a toa mafua i polu o tanu ngā bandono i sulimoni o tau mai nu mau po mau. Ile avama le whaaloalo e whaasile sila tuai e whaapea. Ua tasi moe le tō wha ma le whautanga i matai ma suli o lo vaai o lo tātu ai ngai mota i tanu ngā manono. E vala au whaaloala tuai sulimoni o tau mai nu mau po mau. O loo afifio i Samoa, New Zealand, ma so se tafa le lalulangi e whapea. O le awhaia le tātou whelo inga i le aso lua, a perila, lua o lua lima, le itu lae lua i le awauli, whaia le maota whono le ainga i tanu ngā manono Samoa. O lea wha moe o le asa ili ai se tasi tau sialo tātou ainga, i le tino o tau maunu mau po o mau, i le suafa, a toa mafua i polu, o lou le awai mai o le a le tau fiai se whirangalo au tasi, ma fuli si ai whirangalo le ainga. Tau pule le alofa o le tua e te itailo o tau soifua i le naso tau poina. Whaamanatu atu e te awhio mai lava ma au mai lau taunga, e pei o le upu na whai le pea. Whai a male whaaralo tele e whaafetai, mawha vātau le te whono le mafutanga le ainga, tupu ola ala tina o lo vaai le ainga, palai ali i tai a kui whailau tusi o le mawhutanga a le ainga o lo sainia le tātou whaasile silanga le na i le nei fuivanga o le fiafi. Whaasile silanga mo taa e whaasile sila atu le mawhutanga o alo matama whanaua mo taa i au kilani New Zealand o le awha tanu ina lava le tātou wha moe i le aso tona inei. Luas furuma le lua mati le nofuanga masani valus furuma le lua Riley Rowe i papa toe le itu la se furuma le lua i la wauli. Ta ua tele lo tātou teimi wha mole. Ta la soifua i le alofa mleanga le leo le tua e teita i atu lo o tau soifua i le naso. O la Paulo, tātou te mawhaia mea uma o le wha malo si mai o le tua. Wha awhetai tele lau o le mafutanga alo matama whanau mo taa i au kilani New Zealand o lo sainia le tātou wha sile silanga lena. Update, komiti o le anganuu o le fono Samoa PIPC au kilani. O le ale lepa pea ia i tua foe le atata o tama Samoa na ngalo i aupa ia Samoa. Ai wha sila atu i sui mamalu umo le tātou komiti wha pea le Prestene o le au talavouta i tasi. O loo awai le tātou tauvanga i a melu o lima. O le a whaia le tātou fono i aso tona i nei i le hono le tama ki PIPC i le tātou se furu le tāiao wha malamlama ato ai le tātou porkalame. E tā ua lo tātou au vaa poto i le naaso, mo nisi wha matalanga wha so tai le tātou telefoni o le olua tasi, olua ono, fitu o iwa wha. Olua tasi, olua ono, fitu o iwa wha. Wha whetai, sainia e vai male manor whailo tusi, o lo sainia le tātou wha sile silanga lena i le nei fuivanga ole a fiafi. Ia, pei ala na paula nane e tātou whasil silanga lau tanu mai tau. Ia, male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Male tātou tautua i le nei fuivanga le fiafi. Ale Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ia, pei o nei ia nei tātou whasil silanga. Ai endi si vaenga te fia malamlama atili ai. Awane ingalu ia to ene vala au mai le tātou laina. Lua no lua
tasilima iwa tolu, lua tasilima iwa tolu, ia e te maua le iai, ia nei le tanto au whengaluenga, ia ma whaaso tai mai ai, ia le iau whaasila silanga whalawai tele. Whaatalo whatu ala tanu siaki le mafuta mai I Melepone au se talia, le ngata whono niso I lato pe mauma le tanto tautua, ale Radio Samoa, Sfalima I tolu, amo. Tasi oe, apa ipuleia. Mo onga tate piao o atu se itoe au awi bailaina. Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa. Papa ua tusia oi talo Samoa. Fau muina liunga o lau minisita. Fau muina tau fau ia tati pangai le ngangana Samoa. Oni matati aele mawa uma e tangata. E asomu malo falilea la si ipa atu mai lunga ole maunga si o unu o te mimitai o tala anga ya Samoa uai longa oe lo tu mai matila tila wanu mera tasi oe apa ipuleia o onga tate piao o atu se itoe au awi bailaina le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa. Tasi oe, apa ipuleia. Mo onga tate piao o atu se itoe au awi bailaina. Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa. Wanu mera tasi oe, apa ipuleia. Mo onga tate piao o atu se itoe au awi bailaina. Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa.
fielu toi fu ia to whanau ia onga ona o le tonga tau le sui fuanga wa iei nei. Ai o te peraina le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash e se fulu e se ina ia so for Rayleigh ta tasi e 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo rifila 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siliatu mo so wa ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa, Fiji, Tonga, Mavaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel Avia maua sosa Omega ka Diana lowi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 a mo. Se kia Radio Samoa. Lawa tula mele tanto temi le wanti lua malafa minuti na ta leo le tula valu hatana fatu tina Amelia Mikaele Cecilia Twingamala ka ofinge ya boido ka ofinge ilo le la fole ka fa ku mai Mala tata pesele se antu le sungon fa fenga por tanto por kala ber tutu le penga ile loloto nai ven levi mano se fomruia Olele ualia ina uani ole toelau Lea I se fai lo taua pa una vale tua Wamano le moa fanua Sola itai le moa folau Satu tala noa safa amoe moe atu I fonga noa Ole ua leo Usu wo foa Me moli nai a poli maula Ua emo mai fa anoa noa Ola uma atai mane Ua avea fo I se fai olo Tangi e uangi ua lola ua pea ua le sami Ua pa ule fetu le la satu I le mai lua mai o matangi A o ai fo I le na ua tu I le au le sami ma e lai O la upele la uma amora Fo la ua tu I le taita fola Sia uluku e sini le la lelei E se fa
Ai ala na ti fonga mantango fie le na la fai pesa le tatiana. Ma le pesa le na o le funga la au ia o leva na tulungo le lo au makua mangumangua. Wa tale valu usimai le fa fonga. Apo pongo le tanto por kalame le tu le upenga ile loto ma le sunga le fa fenga inga pasta poni fonoti. Mātou te vi ia pe oe lo mātou tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Le tua silisili lava oe, wa oe na whaia le fōwhanga, na whaia mea umalava, e te pule au au ai. Le ala le mātou te vivi ima o mātou whaamanuina lau suafa mamalu. Wa e leila se sia tua e tusama oe. Wana oe lava le tua te tau na ifo matapo i ai matau tau e laulo whaiva uma. Wa oe o le tua e ola. O le tua e moni o le tua. E te pule au au i mea umalava. Mātou vi ia oe le nei fo i tula. Mwhai fo ona e te itai mailo mātou ola. I lau file mu. Le aso atua sa mātou wheo i ai ma. Whai o mātou tiute pe ona māsan i ai. Whia ilunga o wala ma, me umasa mātou whaia. E whaapatai wai te itai mailo mātou wola i ne whia film luia. Le fo o mātou mai e mātou te mafuta, whalongolongo ia o whiong pa ia. O le mātou te whaapatai e tua i le tua. E o le mwhaia mātou upon whaamtaleina lo le lei le tua. O na lo whaamaoni i lau tau singa ia i mātou. Mai lava fo i li tai au si o mai ne whiafi. Wo o mai li pongi saa. Ia ufa pena fo iona
Mātou mauli mawina le matau tio au ngā luenga mamana lo mātou tua. E o whongia lava mea wa e whaia. Awa o e lava o le tua mai le vavau e o lava i le whavavau. Mātou whawte i atu le tua o nao lau whamalo longa i sio mātou tunu. Ie o whapena foi o na whiangai mamai o le tino. O e lau whamalo longa nisi o ta wivi pēr foi mati ngā mamai o le tino. Alo e so sani ma e malutia i la tau e nei lava taimi. Ia le telefo i o si o mātou tunu o whapena ona ave o la tau moenga ma whafo i le vinga i ato i lau whamalolonga pa i atu ia i la tau. Whaftai le tua i lau whamalolonga ia i mātou. Whaftai ono i Jesu le whaoltanga whai le tau ngiola mo i mātou. Whai pēo na maua i mātou le teltununga o lo i le mātou wha moe moe a mātou ola mau auna i ato e ma tāpua i ma au auna whai me umal nei soi fuanga o lo mātou ola i. A lo mātou mautinolo i eso mātou wha moe moe. O no lo mātou wha tutua. I laulava fionga pa ia wa o Jesu le na mea le ola. O mwhai e on tongi o la ina i mātou. O mātou telitonu i la upu. E ui mātou tele i ai le taimina maliu ai Jesu mwhai le tongi ola. A lo mātou wha tutua ma lo mātou telitonu i au fionga. O leo o mātou fia fia ai mo mātou oli oli ai. Awa o mātou lava o tangata o whapena ona wha mangalo ina. Wa ve seina mai le tongi sala sai lungo i mātou. A o mai le whanau fawina i o mātou o langa. Ma vea i mātou matangata fau ono ke riso Jesu. Le wha moe moe ola lea o mwhai e o na maua i mātou. Lea lava wha moe moe le lumana i wa umana i sao nia moe i mātou. O leo lai whavavau. Whawtai le tua. Whawtai tele. Whawtai mo le manuia ma leo lai whavavau i sao nia. Whawtai o lo mātou ola i fo i nei vai taimi le tua mātou tangata o lo malo. E ui lava mātou tele i vai lo malo. A o lo mātou ola i le tua mātou lava o tangata o lo malo. A wa o mai ia i mātou le tala le lei o le malo e peo na o mai e Jesu Kristo. Le o mātou ola i pe le nei lo langi ai le o i mātou ni tangata o lo langi. Whaptei le tua wa o mātou te patau la i lumanai i le o mai o lo malo e whatuina. Ma vea Jesu o le tupu o ia o le Mesia. O le angata o le aia o mai e le manuia ma le whaoltanga mo tangata Israelu. Ai o le ave fo ia matupu ia i mātou uma e lo malo le mileniuma. Mātou wala watu le i fiafi se ia whatasi mai ma whauina le mātou mta upu nei po so ni mai le amteina se o lava fo ilon whai unga. Ia whetalai lava oe ma o mai oe wa mātou te le i loa umalau a fionga pa ia. O olo i aile ato toanga lo i ele me moni. Ai mwhai ona whauina i mātou ne fiafi le mātou whalongo le mātou tautala mo mātou avelo upu le tu e whailea mo i mātou. Mātou te manuia maolai. Whamuia i utangata le fiafi o la mātou mafuta ala le mātou mta upu whale nganga. A mai alawa nei mea uma ma le au unanga. A mai le whatau wa ia i mātou. Ai e fo i atu i ato e le vi inga o le whamanu o le mamalu o le whanitanga nei maso umai o le whavavau. Ono Jesu lo mātou lii mo le mātou whaolo mo le mātou tupu o mātou talo atuai. Amen. Ia patalo whātu fo i le fiafi le ia o le whasausango fo i a sio tātou tunu pele Samoa i nei fo i taimi o tātou mafuta ai wa mai ele tu nei avano matingo fiu te tai mai lo to se fu mo so matu wola fa avano ino fo nei te mi matingo fiu hiu tato sanga i el tato pol klame masani le nei o le tutu lo penga i le loto e pe ona masani e son fu te tasi so fa tai ai le tu e vi le tua ia fa tai lo nanga le lei malona fa maoni a wa o te tai mai lo so fu ia mai fo i lo nei tangata o lo maua pe i ta o le manuia ma le ola mai le tua. So e whaftai ai le tua i me o malava. Nei fo i aso mātango fie tātou maua.
ia vi ia le tua me le fatalofa tua ia o si o tātou tunu le fiafi lau fasausaunga Samoa mai lau fo ia au na le tua mautou masiofo so se tō vine e nisi o uso matu whawhine e le tala le lei o lo mafuta mai matapo i mai le fiafi fatalofa atu ia te oe le nei fiafi le suafo Yesu fatalofa i tupu mai e o si o tātou tunu ta mama tina matutua le ngata fo ilea ia o ainga uma maunga lii, whanau talavau, whanau iti, ini so mafuta mai li fia, whatalofa atu ia te utau, whatalofa. E nai o tātou tinam ta mama tua ni fia fia mese foi. E ini so tono mauta ngase, tono falpui, o lo mwhai ora mafuta mai li fia fia tātou pol klame, whatalofa atu ia te oi ni po. E le whaangaloina le tātou au whaingaloenga nisi o ngā lulue fo ni po, whaangai e foi matiute ma Faiva le fiafi. Fatalofa ia tu tau e foi steimi fa mai nga luenga mtiute fo ia tu ainga ia le file mo mo le sanga le mo le tua taita ia tu tato yo tato ainga mai vi ia pele tua e fatalofa tu le mamalo o Samoa lo nofo mau i tu e fio le nei ke lope lo tato iai po fela foi se tu nu o lo e mau mai el tato por clame le nei fiafi fatalofa tu ia tu oe mal falo ele suafo Yesu le tātou li mo le tātou whaola. Ia, se lawa fo i tunu o lo tātou iei, se fo i taimi, se ngā solonga fo i o le soifuanga, ia mai se fo i o taimi tātou te ola ai, ma whai e tūte mga luenga, ia a o lo tātou tā pua i le tua e tu tasi, o i nā o lo whapena, ia o no tātou whitai ia i le aso, ma le aso e alo i tātou tāru sanga wau te loa, ia tātou Samoa, te talo lava mo isi Samoa, talo ina i eile, anga le leim whamnianga whasafua le tua i si tātou tunu, mea lea ia whatalo whatua ia tu tau, po whelava se meo e maua me tātou por klame ili nei lalo langi alo tātou iai, whatalo whatu ia tu oe ili suafo Yesu. Ia ele whangaloina nisi o lo whapenaona, o mai fo i masia si mai tonu au kila nei, ia ono fo yo maftanga e kalisia o ainga ia le ngata fo lea o whalewelawe le neso i fuanga o mafuai o na asia si mai fo i mo o mai le nei ai o kilani whatalofa ia te o tau e le suafo Yesu ia i fo i steimi e se aso e toi te liwa i whainga malanga ia i le alofa o le tua te iatu lo utu so i fua i no o ainga matunuu o lo o au mawai ia fa pe fo Samoa pe atu fo ia tu si o tatu tu no pele alofa le tua pui ma leo ia te tau ia ele fangaloina fo inisi o lo mafuta mai nei fiafi o steimi mo mua lava le nei fta e falongo mai el por klame nei o le tutu o le upenga i le loto e fapitoa ia la fata alofa ia to el nei por swafo Yesu ia fa manuia atu le tua ia to e tu sol tato por klame le fiafi ia e fatalofa ile sunga ia sau le fiafi ma nga lulu e to lua atu masau ma lolo sau nga lue ngata foi le au fenga luenga le radio Samoa ma lolo nga lulu ile te tuino si o tato tu no ia la le tua ia sau msio na inga e le fiafi ia ma haso uma ia le tua le fiafi tato mo mai foi le nei taimi matanga fie Samoa, tātou mai tātou te tal noa e lea fionga pa ia le tua. Ia, e le whaangaloina si o te maa lua man tu si o te mai a whasavalu, pe ia tai ao e malanga tu e fo i Samoa ina ona o tūlanga o ni mafuanga fo i le malfia i tonu ainga manu, lofa le tua te tailo whainga malanga e te o te maa, ia, alo songa fo te akono, si o tātou e kalisia, tu e te leo mai fo i. Ia, toi wheloa i manuia. Ia le tua le nei po. Ia tātou. Ai le nei vai tau o soi fuanga Samoa. E se lava falling o lo langi, o lo o iai. Mōli mawina lava. Ala ai le tai ao, ma whaalongolongo fo i tala fau. O lo o whapenao, na o mai ala i lunga o le media. O le tai ao ma le fiafi. Oka, i te whaalongo ina, i te langona ina, ne matautia o mea ua o iai le nei lo langi.
Ma le matau tia o le suinga o le o langa ma le soifuanga le o tātou iai Samoa uso mtu wa fini le le. E le o toi tutusa le ia le lalolangi le nei vai taimi. O se lalolangi ua iloa ma ua manino le tātou wa ai pa tātou wa ai mai le tu whalenganga. If we look from the Christian perspective, and we can see obviously clear that the world is changing. Wa sui me umalama. E le ngata la ua sui le lalolangi whanātura. A o le lalolangi fo I whaelenganga. Ua matua I matau tia lawa sui. Ma ua whaataunuina. A whai o sanga te muli lava I waloanga ma a fionga pa I ale tua. Pe a vai le whaataunuina o le tele o mea le teime o Yesu na walo ia. E mai se foi o le valo mai anga I vai tau ne o tātou iai. Ona e loa lea ma o loa. Wa o mai lava teimi e whaataunuina ai mea o malama. O lo ua valo ia ina mai e le fionga pa ia le tua. O lo inga so stangata lava e talitonu e iai le tua. Mai iai ma le wha moe moe. Ma le toia fio moe o Yesu. E le o toi ola wha sama noa, e le te tau ona toi ola wha tamala. E le te tau ona toi ola wha sama noa stangata e talitonu e iai le wha moe moe, e toi e fio mai Yesu mai e iai le ola e wha vau. Ma o le fo la tātou te i le fiafi, na tātou maafutanga le fiafi, pe a whai o e maafuta me le fiafi. E ese le tā ua o le tātou mta upu, le tātou te tala noa ai. E winga I le malo le tua. Ia pe wha wina e lava le upu le nei, o le malo. The kingdom. Na tātou tā ua I le amatanga o le tātou mta upu. E lua ni malo whaale nganga o lo iai. Ma au te mana o fo I to e ta watu I ato e le ne fiafi. Te mana o e to e wha manatu atu I ato e le tā ua tele. O le amatanga, la introduction, po le whailoina, po le amatanga o le tātou mta upu. Sa ufu fola tuai ina ia e loa ma o loa. Le tu ai ngā lalolangi lea e tātou te olai. O le lalolangi o lo iai ni mālo se lua. A o nei mālo e lua whaale nganga. O lo o I tutonu o se lalolangi po se mālo foi. Se tasi ai o le mālo lea, o le mālo whaanatura. O lo inga e lua mālo lo ia I li teimile nei. I to tonu o le mālo whaanatura. O le mālo whaalelangi po o le lalolangi foi. Because this world is a kingdom. A o le lalolangi foi mai e yeilo nā li. O le ali o le lalolangi. Po o le ua whapena o na iai se pule lava na watu e le tua. E whai e lona sa olotonga I le lalolangi nei. E le lalolangi le nei, o lo tātou olai, o le lalolangi whaanatura. O le lalolangi mawhiono tātou vaia. E pi fōlinga mai o se lalolangi o lo pule, ma o lo iei se control a satani. I le tele o ma lo, o le lalolangi le nei. Ai uilea. E lua malo whaale ngangolo I tonu o le malo nei tātou, po le lalolangi nei tātou te ai. Always two kingdoms. Never three, never one. Always two. The conflicts of two kingdoms always exist. E iai lava malo I e lua I tonu o le malo whaanatura. O le malo le lalolangi va aia mailo atu o lo tumu waifai ngā malo le lalolangi o ka peneta o malo o le whaatemu kalasi o whaakomenisi o lalolangi lea leo te whaatui o le lalolangi whanatura. Lalolangi e wa ai atu I aima o lo e nofo I tu tonu
o se pulenga se malo. Pe ono mātou iei fo I mātou nei, I New Zealand, Australia, o Samoa, Amerika, tele o malo whanātura, o malo I o lolangi. A o le nei lolangi atoa, Samoa. O lo iei malo whaale nganga I e lua e le o mawhaiona vaia. Two kingdoms that are invisible, that we can't see. O le malo, o le malamalama. Ma le malo o le pongsa. O le malo ke riso. Ma le malo o satani. There tātou te iei te minei. E lua lava malo. E si o tau tua ia oi wa umana u whai atu e mua, e si o tanga o tu e whai atu. Whai atu ia tu elementa au le nei. So se tanga taola. E lua malo o lo mwhai o naola I te minei. Pe mwhai whono tātou whapea, e lua I tu ai ngā lalolangi. A whatu las whate te inga. O hau. E lua malo lea mwhai no uolai. Tangata ola uma, e pei o maoe. O lo tātou uola I tu tonu o le malo whanātura. Tasil na. A o lesi la malo e lua I ai malo o lo e ai, po le fau te ai. Watu pēa umwhai te inga. O lo te ola I le malo whanātura. A o se tasi o malo whaale nganga I e lua. Can't be two, can't be both. A o se tasi o malo whaale nganga I e lua. O lesi le nā malo o leo te olai. Po lesi fol nā lalo langi o leo te olai. Nana wingala. Tangata uma o le lo langi o lo ola I le malo lea. A visible kingdom. Le malo whanātura. O le malo I ai ona tupe. E ai ona lawele ele. E ai ona tangata. Siksengi a o New Zealand. Salona siksengi Amerika. Siksengi Australia. O le identity na o le malo. Lea te iai. Te nofo mau ai. A uisi la malo I e lua. A whai e tele ola I lisi malo. O nai te ola I lisi malo. E lua I ai iau malo. E lua fo iau malo le o te olai. Ma I eilo mautinoa. O lea u te ola I le malo wha le nganga. A o le malo ke riso. I'm confident today to say that I'm not living in the kingdom of darkness, but I am living in the kingdom of Jesus Christ, the kingdom of the light. Alau te mau te ola le malo le malam lama. Amen. Ia e whai pēa le whai unga le tua, ia wa ana le tua na tsi le fio tātou o langa. But ia low conscience, ia low langona. E te ilo le lei e lava, po wheo maa lo wha le nganga ia. E te belong iai, e te tangata anu iai. O lo e sikisengi iai. Pe ano whai atu, e le mwhona e tū le wā. You can't be lukewarm and stand in the middle. Either one, the other side, or the other side. A whai o le o le malamalama, o le pouliuli. A whai fōi e le o le pouliuli, o le malamalama. O le tele lau tangata, o la tangata ola i le lalolangi whanātua lea. Mai iru te tonu o tangata ola uma i le lalolangi whanātua. Na tātou ola uma maia i le malo o satani. And that's the reality because we were born of sinful nature. Sa tātou whanau maola mai i se lalolangi e a awhia hai tātou e le angasala a tamu maeva.
Ai whaafitai i le atua e pe on tātou te talo le nei fiafi. Wa iei se wha moe moe o le tangata ola. Since Jesus came and prepared redemption to redeem us, yes, we have a hope since. Wa iei se wha moe moe o le tangata sa ola i le o langa ma le lo langi wha natura. Ai na wha nau mai o ia i le lalo langi wha lea nganga. O le lalo langi pongi sa. Pu lea e sa tani. Langa ng tātou wha na nau mai lo le lalo langi nei wha natura. O ko meki au no tātou ufale i le lalo langi wha lea nganga o le pongi sa. O le lalo langi ang sala. Al mele o le ma losi mai ai o onga al tuspa ia mai se lava o Paulo mai se fo Iesu Kiriso pe ona iai le Ioane tolu mata upu tolu le evangelia Ioane o lo fa mamafa mai a Iesu le o onga il meta ole toe fa nau born again. You have to born again. We have to be born again. E ta tau on tātou toe whanau. Aisa, langa tātou whanau mai ai o tātou tina, o le whanau mo mole na. Whanau mai a ngai i le lalo langi whanau tuole nei. Ai na whanau mai lo le tangata. A vea lo i o le tangata ang sala. And that's spiritual. O lalo langi na e a fia ai lo nganga ma lo nganga. Il meta o le natura whaleang sala. But Jesus was telling Nicodemus, whaiatu Yesu ia Nicodem, te tau ona e toi whanau. Ma Yesu, a le toi whanau le tangata i le vaimaleanganga. E le mawhai ona sao atu o ia i le mā lo o le atua. Na, ma le tele o nisi o aonga. E a mai ai le manino o le mana mia o le la asia ese mai e tātou o le isi lalo langi le an tātou o la mai ai. A spiritual dark world of sinful nature and damnation. But we have to be transited into another. Te tau ona suia, be transformed. Suia se mai tātou mai le lalolangi ang sala, ma le lalolangi pong sa e pule ai sa tani, malona malo, a ngai i le malo o le atua. O le fiafirale nei, o te whiwhata waina i le malo o le atua, ili taimi nei. So we are going to talk and emphasize the kingdom of God at presence. Ili taimi nei. Whataua ili taimi le wawa tele taimi le antatu tala noa ili malo le tua. Ili tua nai. Alena uta ue la matanga. Ole malo le tua. E tolu avaenga. Ole past. Le antatu tala noa ili tele o mesa iai. Mai lava i kenese se ia o mai lava e le tusia malaki ona koma lea po o ele break le to e langona ele si ufonga le tua po sana perfecta se tu mai se ta pena Israelu ia male lalo langi foi i le o mai o le vaenga lona lua o fuafuanga le tua i le saule o le tupu lea po le mesia lea ua leva o na valo ia mai i le whengainga tuai. So o le malola le tātou tala noa, po le vaenga o le malola le tua, le tātou tala noa ai. Ia, le tātou tā ua malo e lua ia whalenganga, o le malo le tua, ma le malo satani. A o le tele o le tātou tala noa, o le tātou te tala noa i le malo le tua. Ili mana umia tātou le tele o se tala noa i le malo satani, le anga ele o se tātou malo le na. Ai mana umia le tele o le tātou tala noa i le malo le tua ina ia malam lama.
But as we go through, we are still going to bring some accounts, some information. Ai wile, a o tātou tala noa i le malo le tua. O le lava e whai ma au mai ai, ia ni mea e whaata tau a ngai i le malo le pongsa, i le malo le o satani. Nang o le lava i le fite na inga. Always a conflict between these two kingdoms at present. Il te mil nei. Amen. O le atonu lava ia le vaenga e ta o le malo le tua ili te mil nei. What exactly is the kingdom of God in the presence? Ili te mil nei. Whawhengo fie. A mata mai ili teimi na whanau a Yesu. E o mai lava ili teimi le nei tātou te iai. Se ia o atu lava ili teimi. E toia fio mai a Yesu. Ilona toia fio whalua mai. Kawa atoa ai ili teimi atoa lea le maa lo o le atua. Ili teimi le nei. Wa mwhaiona o tātou whapea. A tātou tala noa le malo le tua, le tala noa le teimil nei, le ai. Teimil nei tātou te iai. Le ai tātou te o i le teimil na a mata mai ai le malo le tua. I ake riso Yesu. Lango ia lea. Na whatau nui na ai le valo anga le tua tele o perfecta. Ele ngatala o perfecta le teimil o perfecta le whengeng tuai. Ao i lea na whanau mai ai, pe na whaatau nui na ai foi. Le tūlango leo o mai a le tama le whawhine lea na tātou walu i eina. I le kenese tolu alono whai upo sulma le 5. E ui ona e tala noa i le ngā luenga le tama le whawhine leo le a whai o le aia tui momomo ina. But we have to talk about his birth, ilona whanau mai, e te tauona a ngai loa ma malama lelei. Le te i o i le whaataunu ina o i lunga le sa tauro o lana mission. Ai o Yesu na whanau mai. Le anga e te tau fo i ona vava ai ma wha alo alongia le te le o isi. O isi valo anga e winga i le whanau mai o le tupu le whaate te ingo le isai e fitu. Mai e whanau mai le tama, e ilo na ua le malo, o le silisili ese, o le whaipule, o le ami o tonu. Tātou te leo saola ili sātau. Ai te tauona o tātou vā ili inauma, vā ili inauma. Ia me whātatau ili tama lea, ili mesia lea, ili tupu lea, ili whaola lea, ili whengeng tuaila. Yes, sāpalo ia perfecta le fio mai o le mesia, isi taimi ili lumanai. Tele. Le lava staimi e whaitau ai mawili ili ubo mai aka ale tele o valo anga. E winga ili e fio mai o le misia. Po le tupu lea. O ia lea. O le a ia whaataunu uina ia folanga uma. The promises. The prophecies. In the Old Testament. Whaataunu uina atu ai male. Tama le whawhine ili kenese tolu alono whaipu suma 5. Na o mai i le whenga inga fau o nā whio mai ei lea o le mesia lea na wholwhalaina. O ia lea o Yesu Kiriso. O le atali o Tavita. O le atali o Abrahamo. Fo tatu tatal noana sa ili mai le tua se tangata e amata ai se nuu. Mo wai se ainga. Mo wai se whawhine. Mo wai se tamā. E awala mai ai ia le tupu lea. A saule matei o mtau mua whai mai. O le tusi le nei le ngafo Yesu le atali o Tavita. O le atali i foi o Abrahamo. Amen. Tamale. A le whanau mai lao Yesu. O ia le ngata o ia o se tangata ato o toa. A fully human. A o ia foi o se atua ato o toa. A fully divine God. Tusalele. O ia se tangata ola mua lea ina ua mawai atam.
A tamu al tangata ola mua na ola ile na lo langa nei na natural word ma to ile sanga sala a left off al way na tamale tangata ola mua le a to ma fa to atwe maua ile o se tangata ola ile lo langi nei e pe o atamu a o lei anga sala ile tulanga ole ma to ile ai sanga sala no yai man tu foi usum tu wafi na sawa tamu mo ina ia fai o ia mfa manuianga mo tangata ola uma tusa ole pulenga na avatu ia ele atua o se pule fa tupu. God present Adam, the first Adam, the authority, the kingship, so that he will reign and rule over dominion. Ina ia pule ai me uma. Ai pitai. Na vea ia tamu. O se awala wa ele ai li tangata. O no la nang sala. Na fio mai lau Yesu. E pe o na awina mai o ia lon tama. O ia o le Mesia. O ia o le faola. Ma o ia fo o se tupu. Amen. Ye tai tutusa le le winga upu yo le Mesia mo le tupu. Sa le o te tatu fa man maina. Ese a ono recordings a. Ai fo tangata e peru mo la tu fa ngaina. Tu mai ai manga ngana ma ngana e leni ya wa. Ai tutusa le lava. Amen. Alela wa fio mai Yesu. O le na valo ia. Ina ua fa na mai o ia. O ia o le tupu. Whanau mai Yesu o ia o le tupu. El tusi ma tei o lon jau pe lua lon fai upu e lua wha mai ei. O upu ia la au makoi. Po feo ia ili whanau mai. Le o whanau mai o le tupu o tangata i o teia. Awa ua mātou wa aia lona whetu isa sae o na mātou o mai ei lea e ifo atu ia teia. O ni ngano le upu tupu. Tupu o tangata i o teia. The king. The expected king of the Jews. If I may to say mante yo lava lusu maltasi fa upu lima. Sa tia mai Yesu ile asini, fa mai la ile. Wa ala langa tangata. Fa mai yo to fa yatu ile tama fa finesiona. Fa auta o lo o fio mai iat oe o lo tupu. Wa anga malu o ia, o lo o tia ile asini. O le tamai asini foi. Amen. O lo te mai a fio mai ia oe o lo tupu. The king. Lukom tau mo mua vai po tol suma le lua mo tol suma tolu. Vai atu ele angelo Gabrielu ina o sau e fa so tai mai Maria va mai e sili o ia oi le tamale la fa no mai. E ta o foi o ia o le alo le silsili ese. E foa ia tu ele tua le no foa li o ta vita lona tama ia te ia. E fai ei o ia matupu le aingo ia kopo e whaavavau o lona malo foi e le aisona ngā taang. Taimi o le a whanau mai Yesu a lea ua tau atu, whailo atu. Le tupu lea na valo ia lea le a whanau mai. Ia, no foi lai no o matua Yesu o le taimi ona popuanga tatu o sao al taimi na wa tol sfulu te usango Yesu. Tol sfulu tolu te usango Yesu wa fai lona fam snonga o le amaliu. Fesilipi lato ya Yesu. Le Yohanes fulu walu foi po tol sfulu malfitu. Po oe o se tupu. El vecino le Pilato ngai il foi po tol sfulu malfitu. Po oe o se tupu. Ai tali Yesu o lea lava. O au lava o le tupu. Yes. Yes, church. I am a king. O le tupu. Ia I mau ia pru mai tanto. Fa mau nia mai tanto. Me o maia
na valo ia i le teimi o tua nai atu, ma fuafuanga le tua lona malo i le teimi o tua nai, lea ua saule tupu. Lea ua saule atamu lona lua. Lea ua saule faola. O mau uma le whenga inga fōu pe ona o tātou whaalonga iai. Whātu ato e tā ua ina i alava leo se moni au se tupu moni. Talu mai fuafuanga le atua ia atamu i le amatanga. Aisa, awa o tupu uma o Israel, sa whaia. O ni tupu sa ua wai uma mai i no whaali. Ai mana tua, tātou tala noen vaso lentene. E le i whina ngalo ia i le atua i nei mau tupu. Ai ona ua lātou vinga ma o lātou whinau e fia whaiso lātou tupu. Ai na whina ngalo le atua e tasi ale tupu. Whailo na nuu. Ai tasi ale tupu mai le langi. Wana o ia o le tupu. Ai au maila na au whainga luenga o wha masino. Ma whaitau langa. Wa lava tangata i e au mai. E taita ina i lātou ma vatu i ai. I ana polo inga mana tu la fono. Mana au taua. E pui pui ai lo lātou wola. Se ia ho o lava. Se ia ho o lava. Until the king, the Messiah, will come. Ina ia se ia ho o lava ina whaataunu wina. Fuafuanga na mana o mia i se nuu. E ati na ina ma ia maua ai se ainga, maua se tu ainga. Ta pena ai se tupu. E sau e whai ma tupu o le nuu lea o Israelu. Male lololangi atoa. Ile lumanai. Forehand. Ile lumanai. Ai lo le teimi lea o le whengeng tuai. Amen. Na ile mo mor Samuelu mta upo e valu. Fe upo e fitu ma le valu le fusa tatu fe te wina. Fina watu le nuu ya Samuelu. Maisa matu tupu. Leanga lau whanau. Leanga whanau Eli. Alau levan vava ayanga i tupu o le si malo. Aolantou na o se nu, na o se tunu was just a nation that God created, established, so that God can find a family, a mother, a tribe to bring forth this Savior, this King, His only Son, Lord Jesus. Au mai e lo nā tali i o le tupu lea. Amen. E le whetu e le tu whetu ro le tu ia Samuelu le fonta tu whai te uina whetu le whai upo e valu. Ia usi ta ia i le nuu. E tusa o la tu mana onga. Awa e le oe o la tu la fo ina. You are not the one that they forsake. It was me. It is me that they forsake. E whamai whai unga o upuia a le tua. A ua la tu la fuai o au. Ia le whaia o au mao lātou tupu. So o le teimila, o lai whai le tua mao lātou tupu. A o upu ia le tua. Whai mai, o le lātou lava filifilinga. O lātou filifili ai, ina ia le to e whaia au mao lātou tupu. Maninoa, tātou to e fo i maianga e il misia o le whengeng fo. Yesu Kiriso. Masala o le fesili le sa le fesili sa i manatu o tangata i utai ai le teimi. Na lātou loa ai Yesu o le Mesia. I le aso o le laupama. Na so le nti e tua Yesu le asini. Salo e o le lātou fesili lea. Po le ale tu ai ngā Mesia i ai le atali o Iosefa le tama Maria. Hau levan tātou whaatali i se Mesia. Ova le lima se lau tau sanga o tātou whaatali. Ova le whase lau, le vāro whase lau ma le lima se lau tau sanga le teimile o Sakaria na vālo ia e Sakaria le sau o le Mesia. Sakaria iwa whai upo iwa. Ale la lau te atu le tangata na tātou whaatali le asini anga i tonu o Jerusalema mai le whai to i sa sai. Ale tangata la lea. Ai se o tātou o se o tātou vava ai.
Po le alto inga Mesia ia ile Mesia le. Ia man tau lia vo ila manatu o tangata, whaal tangata. O le to tele lai mara malama lea ia Yesu. Se o le tamaititi ila. O le tamaititi o le pito nuu la ila. Se le tamaititi vo ile fai ale la fale ka muta malon tama. Se le ai ngai Nasareta. Awa te ia ile va ia tu le aso lea. Awa fo lai fa tali i se va inga mua la tu te va ia i se tangata e ti atu i se tamai a sini ai anga i atu i le fai to toa lea i le tu i sa e anga i tu tonu Jerusalema la tu lo lea le fulfillment lea o la tu o le valo anga le la tu perfecta o Sakaria tau long tau fituli e tusa ma le mea laifa mai Sakaria o lo e fati lau pama ia maala langa o alu atu le tupu i siona. Ai ke i sa o le tupu. O le tamaititi i lala. O le tamaititi i walewa na la tu baba ai. Ai sau fo le tamaititi le inga o matua o tolsu tau sanga sau o fia kama mawhai e sau mai nga sau mai le langi o ia o le atali o le tua nga sau tau mai le malo le tua. Awai le lufa fo se i ana. Na sau le asini a whamai o iole. Lona wingo le Mesia lea. E na lato fie loa po le alto i ngā Mesia. E ia Yesu. Ma o le tali moni o le visili lea tangata iuta. Ia pe a whaina lato visili e tusa mo lo lato. Tau fituli atu le aso lea. Ma o lato ofu. Ma o lato laupama. E te lo le tali moni o le visili lea tangata iuta ia. Po le alto i ngā Mesia lea usau. Le alto i ngā tupu lea. O le terimoni al visili e tangata i utei le aso lea. O ia o le Mesia au auna. O le tama lea, o le tamaititi Nasareta lea. E le ngata o ia o le Mesia au auna. He is a servant Messiah. But he is also a suffering Messiah. A o ia foi o le Mesia pua ngā tia. O le Mesia o le a pua ngā tia. Ona o le fina ngalo le atua. Mo le faa o le tanga. Ia faa sauina mai le tangata ang sala. Mai le oti. Le oti faa le ngana. Kwa mamao a mamafau fau tangata Israelu le tali lea. Mamao. Aisea. Their expectation as a Messiah was a Messiah to come as a military, strong, powerful military king. Ia saule la to Mesia o se Mesia malosi, military, toa, o ia o se tupu e sau, ina ia whaato i laloina. Whaasao mai la to mai pūlenga a malo whanatura. Malo le lo langi a Mesia Roma. E le teimi lea. O le ale fina ngalo le atua mo le Mesia pupua ngatia. O le whaia leo se tongi ola mo le tangata anga sala. Ona o le atamu mua mua. Whaide wha o le tanga mo le tangata. Tangata lea ua whano. Ona o le anga sala atamu. Le ulua i tangata. Ia po le ulua i tupu o le atua i lunga o le whunga i lele. Tātou wa ai li tā ua o le fio mai o le Mesia pōpua ngātia. Nā fio mai o ia, ma whaasa tauroina o ia e tangata. A o lona whaasa tauroina, whaatasi ai ma lona toi tū usum tua whawhini. Lona toi tū mai. Sa vea lea ma mea, sa ma whai ai o na whaataun wina, valo anga uma, ma folanga sa valo ia ina mai e perfecta o le whengeng tuai. E misa Isaia. E winga ile Mesia pōpua ngātia. A suffering king. A suffering Messiah.
Ele o se Mesia sau, the glorious, i ona mamalu pe o le mea lai whaatali e Israelu. Ai sau i awala mawalalo, sau i awala e le i maa fauwina e tangata, ese mai lava i mea ia i maa fauwhaunga o tangata Israelu. Na sau o ia o se Mesia, o ia lea, o le Mesia na folofolaina. He was a messianic promises. O ia lea na folofola mai. Whaataunuina mea mfuwhanga le tue winga le malo. Taimi lau le whenga inga tua iusum tua whawhine. E o mai lava I taimi o Yesu le whenga inga fau. Sa whatel tali Israelu le taimi e fio mai eila la teo Mesia. Ne onga pea no vayat. Sa tele ina la teo whaunga ina le upu lea Mesia. Ila la teo scripta. Ai leo le upu leo le tupu. Ai sea. Ia o nei upu e lua. Usum tua whawhine. E tutusa le leia winga. E whaatatau ili tangata I eise pule. The ruler, the high ruler. Awe le tupu, he's a ruler. Pule au. E whapena fo ila le Mesia. O ia o le tangata pule. Ai na mahalosi le whaonga inga I tangata I utei o le upu Mesia. Ona o loo I le lato tuspa ia. Ai whaatatau la. Lo lato tele tonunga. I le whaonga ina o le upu le Mesia. O se ole a fa'auina, because that's the meaning of the word Messiah. Messiah means the anointed one. O le ua fa'auina. Mataulia la ole upulea. O le ua fa'auina. The anointed one. E whaatatau I lato suahu u fa'auina e fa'auai au whaitaulanga. Ai special of foi. Le whaatau wainai o le whaau winai o se tupu. Amen. The anointed one. Nea la malala te whaatali le lato Mesia e fio mai. Whaatau nuu ai le whengainga po le perfetanga na ave le tua I ata vita I le lua Samuelu tau pe fitu. Lo wata lii. E leise ngā taanga o lona malo. O ia o le tupu. E whaavavau. Le la ilo le leia Israelu. Tangata I uteia. E saule la to Mesia. O le tangata o le asau. E whaau uina o ia. E whai mo la to tupu. E le ngata la. E whai mo la to tupu. I le lumanai. A o ia foi o le Mesia. Ole a ia fa'aola ia I latou. This Messiah is going to be a savior, a redeemer for them. Ele ole redeem le teritonu I tatou. Ele redeem mai le ngasala ma le malopong saling tatou tau lam tanga. Ole redeem mai ele power fa le malo ole lalolangi. Mai aroma. Yes. O la tau tel tonunga la lea. Ia saula la tau Mesia. O se tasi na te whaasao toine I la tau mai se isi lava malo si angolo iai. Lea la sa la tau whaatali tali ai iso la tau Mesia po se tupu e sau mai le leina o tawita. E fio mai matoi au mai a whaatasi ia malo e lua o Israel. Yuta ma Israel. Ma whaatuina le malo o Israelu I le lalolangi. Lea lava e whaatali e o mai lava le taimi ni. Lea lava e whaatali. Au tātou lau Kirishana. Ia. Salo, ia o le tātou wa ai fo I lea ia Yesu. O ia fo o le Mesia. He's a Messiah. Mo I tātou.
Ai sa na ia lave ina i tātou mai le mālo le pongisā ma le oti whaalenganga. Ai leo se mālo whaalelolangi. Ile i sau e lave i mei tātou mai se pūlenga a se mālo whaalelolangi. Lave i mei tātou mai le māleia o le oti whaalenganga. Alisi la upu e whatau e tātou Kirisiano sumtua whawhini. I o tātou tuspaia. E tele no tātou maua i le upu Keriso. Yes, langa leo tātou whaangaina mwhatau ina la. Le upu lava lea e winga whatasi. O le Keriso. E tutusa le leia alo na winga ma le upu Mesia. Langa le upu Keriso le upu eleni Christos. O le o whao wina. The anointed one. Tusa lei ma se nga ma le upu e peru lea. E tuspaia e peru. O le Mesia. Amen. Au tātou le Keriso. Whaatau lava i le metasi. O le ua whaawina. O ia na te whaola mai. E whaifo ia matupu e pule au au. I o tātou o langa. Ma o tātou lalolangi o lo tātou o lai. Sakaria iwa lo no whai upu iwa. Sa whai tawina wai tā ua tele upu o le tātou tala noa ai. I walo anga na walo ia mai e perfeta. Lesi lea perfetanga tā ua tele. I le tonu le fionga pa ia le tua. O le tusile nei e Sakaria. O lona mata upu iwa. O lona whai upu iwa. Whapea lona whai tawina. Ia e matua fia. O oe le tama whawhine e siona. O le tama whawhine. O le tama whawhine. O le tama whawhine a siona. Ia alanga fia o oe le tama whawhine a Jerusalema. Whauta. O le alu atu lau tupu ia te oe. O ia o le a mi o tonu. Whalongo iupu ia. Ma le whaola. E anga malu o ia. O lo o tie e le asini. O le tamai asini foi. E vai e ova le whase lau tau sanga le teimi o Sakaria. Ova atu ma le whase lau tau sanga. Na walo ia ai le tie mai o se tangata i le asini anga i Jerusalema. O se teimi umi tele. Au te tangata i utai e le ai atu le tae au lea. O la saul tangata. Ala usawa la sing. Usawa. Anga whape sau e alu i sesi whai to toa i whai to toa. Fo esfulu lua o le pāo Jerusalem. Anga whape sau e ui atu le whai to toa o ia. Pe sau e ulu atu le whai to toa o Māmoe. Pe ui atu le whai to toa o Mefekato. Pe ui atu i sesi a whai to toa. Whai to toa o vai. Bo le whai to toa o Vaipuna. Ana saule asini le ulu atu i sesi whai to toa. E leve vesi Israelu. E leve vesi uteia. Le anga fo i e tasi lava le whai tu toa e te tau ona ulu o tuai le asini le ape a whaiva aia e uteia e se aso lumanai. Wana o le whai tu toa. Inga ngae po le whai tu toa i se sae. E whaasanga ngae le maunga o liwe. Paule o le whai tu toa e ulu whale tuai le asini lea. O vai atu atangata. O alu atu ala asini. La o tua ile. E whapi whakura whakukua kua ngai langa mai loa tangata. Ia me se la le motu o tangata le ana muli mai a Yesu isi aso e tolu i lumana i atu. Le ana o mai Kalileia. Le mea sa maua Yesu e le tele o tausanga, vaenga o tausanga i e tolu o langa ministry. Alo fo i mai Yesu i uteia le o sauma mai le crowd to tele. Ai na o malo i ufa te tele ina lal to tele tangata i e surround lengo ngofo i le vai atu. Wa luatul tangata le ti atu le asini. O le whaataun wina leo le valo anga. A Isaia. O ia Sakaria. A lo ta ua fo ile matei o lona mata upu. Lusu maltasi fo upu iba. Le motu o tangata ua mua whamai o le motu o tangata ua mua ma muli atu. Wa ala langa ila atu ua whapea mai o sana ile alo ta vita. Ile tae o le aso lea. Ia manuia le fio mai le suafo le li. O sana i mea o pito alunga.
Ia vai lai le wala awa tangata i le aso lea. Fa mai Hosana, Hosana, le upu lea Hosana. O le upu e Peru. A le winga o le upu lea. Faola mai. E lua upu olo ia i le upu lea Hosana, Hosha, Hoshana, Hoshana. O le vaenga mua o le upu lea Hosana o le Hosha alo winga. Save us. Ngai e tonu i ngā le upu Yesu. Nanga o le rutul na o le upu na. E saua i le upu Yesu. Hoshua. Hosana lo winga. Faola mai. O le winga o le upu Yesu. Faola. Faola. Upu a lea e saua i le tele o upu ia e pe o le upu Isaia. Faola. Yosua. Faola. Hosea. Faola. Pe fola le upu Yesu. Faola. O winga la upu lea. Hoshana. It means save us right now. Hoshana. Luinga. Taimil nei. Now. The urgent. O le wala aulea tangata. I esa lato perspective o lato vava ai il tupu. Ma le Mesia. Lato fataltali. Lato expectation. Vala aua i lato. Hosanna means faola mai matou. Le aso le nei. Save us now. Alai ti a Yesu. Fiua alai ti a Yesu. Boilo le lea Yesu. Me i loto tangata ia. Olo lato vala aua ngai i se awala fo i lea im faiona. Faola mai lato le pulenga Roma. E fasao mai lato le pule Roma. E leo vala au faola mai matou i le aso le nei. Faola mai o matou nganga. Mana o mia se faola tanga si faola mai matou o matou o langa. I le malo po i sale a matou te ola ai. E leo vala au i ai whapena i a Yesu. Le Mesia leo lato vai. A o lo vala au. Ia fai o le tupu, a fai o le Mesia leo levo over fase lau matu falongo le perfeta, matu perfeta saka alio valo. Ia mai le sau o matu Mesia, a fai lau e sau, faola mai matu le aso nei. Save us now. Ele isau Yesu e faola i tatou. Mai se pule a se malo fa military. Or a power of this world. No, Jesus came to save us from the darkness of the kingdom of the world. Sa we faola tatou. La lava ye por kalame le tuol te mama Yesu. Ili taimi o le malo le ave vesi ai ia ona soo ma tangata Iuteia, tangata Israel. There will be a time that this kingdom will come into hand. La iei fuafuanga le tua. Le fu tatu te loa, e le iei leo iei teimi o tatu, e iei se teimi o le lumana i o le malo lea. Ai whawe whea le teimi nei. Ala tatu whaalongo la. E le ngā ruenga o lona mta upu mua. Ngā ruenga mua. A lona whai upu e ono mo le whai upu e fitu. I lunga o le maunga o live la a fio Yesu langi. Tala noa ai ma toi mafuta la to maftanga muli mon so o le a fio. I lunga o le maunga o live o le a fio i le langi. A whalongo le whai upu e ono, le fisili e la uli ia le ai la to still have this mentality in their mind, in their thoughts, that Jesus should do something before he departs. Papela to leo sau i to tu mai Yesu le mana ma le pule e lon tama le o lo to tu mai. O le la o sau lo e fai le me le ai fa kali ai le no. Fa longo le lato visili. O poto i lato.
Ona la te ofisili ai le ia te ia ua whapea mai. Leli e, ona pō nei ea, e te toe fuatai mai ai le malo ia Israel. Whaalava mai ale fesili lea oki a koa e malpisingisi lea so lea. E se ale mea lai le mawhau. Jesus had a different agenda. E se ale mea lea le finangalo Yesu. O le tala le lei wa te tau ona ngai mawhau ona so. Tala le lei o le malo. Leo le alu. A wa te tau ona yeise motivate ai o lātou loto. I le whiau ma le polo inga nei a watu ia i lātou. I le mateo lusu ma le walu. Iau tau o e whainu uma. Pa mai e le atu e te le pule. Watula ia te tau. Wa taulanga i loe lau le ia. E le o toi fietala no a Yesu i se malo e whailungo se whonga e lele. Pa wal mea le fina ngalo Yesu. O lona malo ia whaatele. And this is why I prepared you. This is why I called you to follow me so that I can nurture you. So I can prepare your life so that you can go and take this good news of the kingdom of my Father to the whole cosmos, the whole world. A ese ale mea le pisa mai le uli, fa Yesu. Ale ala oi ko sa oi. I le aso le nei. I ona po nei means now. Ese ala wa va kwa. Ole alu Yesu. Tau fa Yesu ole alu. Tu sai malato fa ma venga ile Ioane olon tau pe sumal fa. Fa ma vai tu Yesu I upu muli upu fa ma fan wo lo le ala ulia. O mun fa tu Yesu ai la to. Le la walu. Awo tu te atu tu vale. O te alu tu te sau. E watu o to. O lo le la ulia le la Yesu. Ai vai kwa la ulia. La alu Yesu. Ale ai ri fa ele malo le ala fa aku ya rom fa pe la ulia la so. Alu ngi fo Yesu. O le se fa mo o tatou ya rom. Ile tatou safa. O le tatou pua ngā tia le iai. I pu lenga sawa aroma. Ko yo so ko ya le ofisi. Le lo foi po peteru. Ma Yesu, o le e o e toe sau e fuata ile malo mo Israel. It means to re-establish. Ko e mai kua, ko e mai malo e luo Israel o toe fai lo le malo Israel. E fa longo la tari Yesu. What an answer. Tari Yesu. A ua feta la yatu o ia te lato. E le tusa o na outou loa, o na pō, mo na tausanga, e tuu e le tamā I lana lava pule. Fōlinga mai, wa oke Yesu. Fōlinga mai wa kau oso ale iko Yesu, I ele e fio lon tamā, ele e fio lang. Baba I ele tani, fama ia Yesu. E le tusa. E le tusa o nou tau loa. A tu la se si whaupunga. Mama Yesu. E le o se mea ngā e te tau o nou tau I loa. Po o se mea e se si foi whaupunga. E le o se mea ngā e kongko fisiri me. Kei mi ngei sole. Pa levan ko lengi o kol sanga. E ko mai ai. Tu tele o maua. You're not grasp what my vision. Tu kele o maua le mea lea. Mama Yesu. Ele tusa, which means ele o se mea ngai ko fieiloinga o le malo. Mai ele tusa o nou tau loa o na po. Mai Yesu, ele o se mea tau nou tau fisili ai le taimi o le malo. Mai ele o se mea tusa o nou tau loa o na po. Ma o na tau sanga. Mai Yesu, ua tuu ele tamā I lana
lava pule. Jesus actually said, that was my daddy's business. O le mea naro ta mai pule ai o ia po le al taimi o le malo. A whalongo la le whaawawina o le mtau po Yesu. Look, listen to the continuation of the agenda of the moment. Mele Yesu foi po valu. Mele mana o Yesu la uli ia. Pa Yesu se ai maua o tau le mana pe a fio ifo le nganga pa ia I lunga ia te o tau. E fai fo I o tau ma moli mau ia tau I Jerusalema, moli mau ia tau, means the gospel, the good news about me, about the kingdom. Fai o tau ma moli mau ia tau I Jerusalema, amatatu I, Iutaia, Samaria, e o lava I turu inga ole lalolangi. Anal menga kupul fai upoiva. Ona si itia ai leo Yesu. That was Jesus' last words. Nana uman fatua penga Yesu, o fatali le mana. A moe o tau le mana, that should be your business. Ta la ile malo le tua. Ai te tau ona moe o tau le mana. You need the power of the Holy Spirit that I will send. O le au awina mai le nganga pa ia. E wha mamana ina ai, wha au penga ina ai o tau. Tau te maua ai le loto te tele tau te o ai. A matatu I, so atu lei titi o tau tangata I uteia. So atu isi o tau uso lai lunga, Samaria. Ono o tau o I lola ia lea. I turu inga uma laulangi. E ave le tala le lei. E tolu te usanga na whai aile ngā luenga le misia. Yesu lea na fio mai lea na ia whaatauluina I lana lava misiona wha misia. Awa o ia le misia sa valo ia ina. Ma ia au mai ai se tongi ola mole lalolangi le loa iei oe e ia. O le fio mai o Yesu o le Mesia sa ia sau no ai ma whaia me uma o ngā luenga uma e whai loa mai ai ma whai loa I mata o tangata na moli mawina. Le wha linga e winga I le mā lo wha le nganga le tatu tal no ai. O le mā lo wha le nganga o le mā lo lonta mā o le mā lo le langi e pule au ai le tua. Ya. Le o vai atul tatu taimi Joyce fulmu le ono minuti. Ai a fai isi si ese pesili be vo isi meti fia walau mai ai so soni mai tatu mtaupu. Ya ona walau mai le mai vo so fina ngalo so soni mai tatu mtaupu nei fiafi. Ameni. Tolu fitu ta silima I tolu tatu numero. Tolu fitu ta silima I tolu. Na fio mai Yesu. E lau sau tātou walau mamua, a tā lofa le tātou walau, le whalolo. Tā lofa poni. Lofa Antonina. Ia malo soifua la sunga. Malo lava, wha malosi. Ia malo foi wha malosi, ma tā upu mana ia nei tula le afiafi. Ia le li. Ia ele ai sau pesidi po se. O le vili hatu lava e lango lau po kalame, ma moli atu le nganga whafta I tu sel po kalame foi nei tula. Tele lava. Le afiafi. Ia manuia tele lava toi taimi foi o po kalame. Ia ai mai se foi leo tu mai le foi alo fatu poni manuia lava le afiafi. Faftai tele lava ia te ol tina Antonina, faftai o se wha malusi au. Ele fai au nei lo falo tele malo lango mai. Wha manuia le tua ia te ol tina ma le ainga. Tatu tue whiloi foi leva iaso. Wha manuia le tua. Whasoifua. Faftai tina. Ia mape foi te maa. Malu le tunu mai se lava I lātou. O lo te talo mai. Ia malango mai fo I le tātou pol kamele nei. Wai tā ua lau te talo. Wai le whengo fie le ngā luenga o lau te talo so soni mai. Ia e mau ai fo I manatu mai le tua. Ia e fola atua wā le tātou pol klame I le a fiafi ma le a fiafi. Mau le a manoa te walau mai ai.
Na fio mai Yesu, usum tu fini. This is the essence of his message, of his mission. Lo ngā te tonu lea. O lana whiau nei a fio mai e a watu, ma o mai mo I tātou. O le malo, o le langi. Ma te iwe whā, o whai po suma le fitu. Alangai I pe ngā mai e tangata leo Ioane le baptiso le introduction po le amatanga. O le mea o le a fio mai Yesu, le taimi o le amata ila na misiona mai e wha awa wina I upuia. Wha talo whātu le tātou wala au. Talo. Talo. Hello. Ia. Tau no mai. Mai kele whanongonongoa. Talo wha oli. Oi. Talo wha. Ua whesa iei ua misia oe wai a fio mai o konga mai e le tope kale atua. Ia la Yesu. Kia kia pa alo. I tere I alua se mea, leu te I a song fo uma o na fe mis. Ia, sau no mai loa. Kore vinga kongo le, kore mea pa makala mai a Yesu. Le malo le atua. Ia, na. Malo Yesu. Mungi le ia e kake. Ka po Yesa o ai wai. Se ai mea kukupu malo. Ia. Ka whape I lo male winga le mea pio mai whape le alo pa ia le atua soipu. E o malo mai pa pia mo si le mu. Ia lange o lai. E se a koi ngā whinga malo. Kana saulo e mele wakupu mai o I Israel o I Middle East le Holy Land. O la fo I wa alu a wha pingo kangaka e le ilo le lele. Ka upsisi le nga mai wa pesu sa kaulo le. E nga pa ia. Inga ia tau e mai loe kaka papkiso I le vai o ngo Yesu ke liso le nga mai wa pesa kaulo. Ia la e wha maurunga I o whina ngalo isi o po I marongo kupu mai oi. Samoa mangi usila. Ia la ia upal kuspa ia walakalaka la pio mai Yesu. Ale weri la kangaka ia. Le sau sai foi nga le langi me o me kupu a wha me penga. Ai fa mai au lava ka ke spes. Ka ke lalo a au pa ia le li isi Ali. Pale loko mau lalo mleanga malu. Ai pa amangu ia foi nga le tu e a ko le mai ka pisi. Paftai oli. Paftai tele lava. La tu lava no ina isi tato usu ia fatali lenga. Paftai tele molo fina ngalo matango fili fiafi. Ai lo fatu. Ia lo fatu foi lo sunga. Ia po lei faso e fua. Atalo fo tato la au lunga lenga talo. Boni. Allo? Allo Jake. Amo yo Jacob. Allo? Allo vole. Amarlo si manefia filtato por clame. Ja ba kakupa postari. Ia, kakupa postari na. Ala ma ya pun mole. Usul ke nga foi mole. Mo aso mo foi ni ya fi ile kakupa kalami. Mo ni au kaku kakalango ba lo pongja malmaro malmara. Ale mo ngai e lo kakalanga ho ngale ma oki mai uranga ka ko ki ga ba ai me ka ko ke ka un ka ko ngaro do e ya yo me ka wanga la fa lo ngo e ya ya elua malo e tau e tanga tol malo fana tu roma se kasio malo ye luo malo le tuo pol malo zatan y ele tu e pe ole nga ngi lo fa so fo ni ya o ko so na ngale ko ka kala mo ko para o ke le ma fo ya mo ni ka fo le mo ka ku ye de ko ki ora no mi fo e sa o ni lo so mo ya o ko ai me ku pu mai sa mo ko ko ku monila e le nga kai sa mo ya o Amerika yo ku ke le lo langi uma o fai ale puri o fai ale pu o fai ale maru so ka karo ai ku ai wo ku ai e mo si Amerika ke vai ko o que eu falo nga ai sua fora i
Moni la. Kongo meio. Ai moko ai soli kalo falo. Moni la. Mea kakisia kai kai falongo kilo fo e pokala me e mo ro fo. Yele li fatai. E se kanga mo kurang ha pengi. E mo ka fai ka ku spoye e ai ka kala ngal ka fai ka ko e so mar kam pe fa. Fa fia mo. Malo check. Vai ka poka se mo boa esa fofia boca ia ai lo bokele akwa te tele lava ya tu lo so alo fat foi na ele ia alo fat foi le mo na i tornaki alo fat e God bless ia fa aze fo atalo fo tatu la ule talo kalo pala sunga pongi talo fo ile sa no ka yasi nte yes talo fo nte yes o mo lo so bangu ya pa kai ba pula sunga ia le o siau me nga po ya ku le sa wa por kala me ia pe e tu maka ngopi o le ba nga ya pe nga sa wa yesu e o kala ya ku sa lo fa wi nga yesu ra ko bi e per kala pe de pingalo le yesu wa kala le ya ku sa lo fa fe awala wa nga wa fa we ia le ngal me ngal ko psilia kai wala piola o kai wa kunga la usa o yesu o kala le ia kala fa u manga yesu pa mi se lengo fa wina ele ngang po ia la sorprende ko so a tayes ia calma nei ele pa mal amuia la ko se ngal ngoro fa ia la ku ku ele poko ele yesu mala pa yo ngal ngal ku fa kai kele ila ngal ni po pa kai la ba bole tinga ngal le ku lo e kala inga tai lava ya tu evolution la mai ya banguia ngal le alo fatu ya ko ya lo pole ko pa ka banguia pa mo felo ile va ya so fa se fua kaples ata lo volta tu la talofa alo pasta ya malo la se fua o ile sa no ya langi mai ne lo sunga o ula oi talofa ula ta lo foi disi aso mo ta por clamea ia le tau mai tau do si fonga sa no mai lo sa fa so nga ia le paso ni kula la fiafi wa ka wo fo il fanu mo aku ia mai se o kanga kala va ia ilanga fa fonga ma skai fo ia o ko lo fa na benga lo kan fa ile va mai le upole ndi kai ngai ka ko ia ni le langi le fa ngo fie pasta ma liela yang esa mo ka kia le la langi kai ngai ya kile me ka uan ye se fi esa mo e fo malanga ko fa o le mo pa ia nenga ma ko yo fo ka nga ka ki ko ye su ya ila sing apa ya moni ya me wo ka fi kuli mai ma kalai of ko ngi ngala wala sa o le osana ila tali utavi ia ala ko fa yang ko ala langa ya pasa ko o malo sana o pasa te ro ia yang ai sa mo pasta le fa mo fiele e fio mai le alo le ko sa ko yo le lang wa ngale maliu fa ola ele ka mu le ka fa ka nga pas marielo sa wa le la lang ngi ia ngi ka ko ia le mai ka u ma ka kia le poko kangaka mali ia penga esango ia ole poko kangaka ngila le langi ya le bale ngai lu mo si le fanga le ali alilo ia eta wa pastela fa so ia ya so kai kas tai kai ko ile sunga ya sagolo le foi amangia la sunga masatua pa tele la vai la fa so ma le fia tol tinaula ai to e felo ai foi le vai yaso alo fa foi ya to e malainga ia se foi ya na o lava ia le amno tato leina ai so pe te watua ia upu ia Ioane el Baptiso el te mina sau e mo mai ia Yesu ma te falo no foi por sumar fitu fa mai inasa la mo ia o tou awa lata mai le malo le langi e fa tau Ioane el Baptiso ia Yesu o le manifestation po le loa o le malo le atua i le funga ele nei na i loa ia Yesu malo na iai
I teimi uma sa ia Iesu I le tino. A le awala wha loa atu lea o le malo le langi. Le upu manifestation po le wai loa hai le mea le fina ngalo I le tua le malo. A talo fo le tatu walau lunga leng. Talo oi ia tu e tau mwhai mai. Ai mo lava lea manoa. E tu sa ma upo ia le baptiso. Salamo ia outou. Awa wa lata mai le malo le langi. Amen. No ingo le malo le langi. Po le malo le tua. Na amata mai lava I le taimi o Keriso Yesu. Le ua whanau mai a Maria. Le au tupu ae. Le ua whaile ngā luenga, amata ngā luenga Ioane el Baptiso. Le taimi lea na mua mai. Au lea e fotu mai. Le ngā luenga Yesu mo le tolu tau sanga. Au lea ua iei le malo. Au upu Ioane. E leo whapea o whatatau, e le isau Yesu, le ua whanau Yesu. Le fo o matua Ioane, wa e ono masina e matua Ioane ia Yesu. Te hoi na whanau Elisabeta I le ono masina ia ai. Whanau Maria I le no umwai le ono masina. Talo na whanau ia. Lau ingala, o leo whaile ngā luenga Ioane el Baptiso, pēr fo le tāua upu nei. A lo o whaatatau e Ioane el Baptiso, e le ngata o le apia mai o Yesu I lunga o le sini, le teimi o le a whai e le ngā luenga, o lea. O lana ngā luenga o le fola ina lea, o le malo, o le langi, po le malo lontama, le malo le tu. A o ia foi lea, o ia o le malo. Why? Because behind all of this is the king. Ai malama I le mea atoa ma le au minga o le o whaupunga ma mea o lo walo ia mai mai se foi upu ia Ioane. Lo le ia Ioane. O le malo le e sau Yesu e mai. O le malo e introduce Yesu. A o ia foi o le tupu. He's the king. Ma le mareko mo mualo no foi upu suma le lima. Upu lava Ioane el Baptiso. Ua o mai o na po. Ua lata mai le malo le tua. I nā salamo ia matalitonu I le tala le lei. Wa. Luka e wha ipo e wha suma le tolu. O le mea lea e te tauai on o fola le tala le lei o le malo. O le malo inisi ai foi. Upulai a Yesu. Awa o le mea lea na awina mai e iau. Yesu la ona upu ia. Amen. O le teimi lea ua uma le whaaso songa. Ia le te apolo ia Yesu, a leo te utala Yesu la amata la na ngā luenga. Mai upu Yesu, o le mea le te tau ona o fola le tala le lei. O le malo o le atua. Inisi ai foi. Luinga o le tala Yesu, e le ngata I nei le a aile nei o Jerusalema. A e te tau foi ona o fola. E nisi a ai. Ia le tātou te loa wai, le lewa na Yesu te e ona lava tangata alulo Yesu, le tele o le tau toltau sanga o lana ngā luenga, whena nofo a Yesu, na nofo I Galileia. To ato e foi mai Yesu, pe tolu aso, ai o le aso e te mai e le asini. Anga I Jerusalema. Ai nalu o ia I nu o to tele I tangata, nu ese, Galileia, mau mawai, ma wala aua I nale to tele ro apostolo. A le ta ua Yesu I na fito a mata lava lana ngā luenga. Wa uma lana papatisonga, uma na whaaso soina, e whamei a Yesu. E te tau on o ta. Minga o tele nofo I nei. E le ngata I Jerusalema, ia lau ngā luenga na o sauai. E te tau ona o atu foi I nisi a ai. Awa o le mea lea na awina mai e iau. E lo utama. Ia. E lo le o mai al tātou teimi. E whaafte tele le nei e fiafi. E le tātou maaftanga. Ala whais tātou te talo. Vi ia oelo mātou tua. E whaamuina lavos lo swafa.
e tusa ma mea mātou te whaia. Lau upu le nei fiafi wa o wina ma mātou whaalongolongo iai. Le tua mātou tunatu i ato. Ia ise au ngā i se tāua i o mātou o langa. Whamnuia i o tangata ala i le o onga le fiafi. Whamnuia i mātou uma. Talo ina i anga le lei. Ia o ina pe i mātou ma i o mātou loa mautino i mātou tangata o lo malo. I tu tonu o le nei lo langi mātou tena nofo mau mawai. Whamnuia i o tangata Samoa. Whamnuia le radio Samoa le pulenga ma lau whainga loenga. Whamnuia le nei fiafi a mese fo le nei vai aso atoa. Ia tele sovi inga ono Yesu o mātou te talo ma wala aua tuai. Amen. Ia, Samoa le tātou Paul Clamel nai le fo i vai aso. Ia, e el fa moe moe. Ia, ole a tātou to e fei loi fo i vai aso. Fo le tātou temi masani i rasung fua. E mo le nei temi. Ia, ola auto auna nei o poni fono ti. Fa soi fo ia. Mo le nei temi. God bless you all. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a.
Ia via ai o Yesu Keriso Avatu Malo o malosi E fai ai Lo fina nalo Avatu O bea uma E fai le mo oe Yes! Give it all! Give it all! I give you my life to use for you. I give you my voice to praise you. You my Lord Jesus. I give you my strength to do your will, oh my Lord. I give you everything committed to you. I give you everything committed to you. Ole si fonga mantango fiele na le sunga i le whawhiangainga pasta poni fono ti te walunga tue malana porkalame le neia fiafi. Ia, male tanto porkalame pe ora masani ai. Ole tu ule upenga i le loloto le nā porkalame. E mawhai ona e whawhafonga ia fiafi o asunga fua wa yasu te tasi mai le tau le valu. Ia se ia pa ia le afo le iwa. Ia wa makua i ke le avanoa ma le teimilina. Ia e whai le e lau. Suenga ia atoa e foi ia mona mau lalo nei vaenga ta ua mau ngā mo oe au e lau tā penanga ma lau sa ilinga ia me se foi oe nei te awa o ila fionga pa ia le tua ia wa foi ia ngā luenga le ngata foi le olo wala awini tutonu o le ngā luenga ia wakako wa ai lingi keimi le kele o whaife au ia wo iei le ngata i whaife au o whau uina ia ai ua iai fo ma whaife au sa oi pekelo ele i wha au winga i lungo le social media ma lungo le tata ka le i loa le ko ai ngā ua kofua fo i arka ngaka ia malanga ia wha au winga inga malana ia lau ngai no le upu o le tā ua lao lo iai tutonu o le leaonga la wa oi oi na ia e lava tā pena ki longo fie le ia le whaife au fo le lava tā pena malama i le fionga pa ia le e saua te whaalongaina. E whaalongo lo lai mea kama fu ia le wa sau le kemiringi so ka fio la e so. E maka ukia. Rona winga, tatau na malama tātou ma o ina tātou le upo le tua. Ia mai lau whaife au. Ia po le aonga tusipa ia foi e fisosoani tele mo tātou. Tulangana le wa ia le temili nei. Sa ve ua kule siku ga kungo ese fo ilea le la pese mai ai ia sa ve ua kule siku o maka upo e kasi ai ese fo ilonga ia au mai sa ve ua ngi lunga ga kungo le mea kasi ai ese fo wa kami solo fa mai lo marking ese wa so onga ngumi le lalolangi ngumi nakako wa ngumi e ale fa pele ni so ifuanga o tatou so i fua mo la ui lea te fui met porkalame nai lea so ngā fua vai aso asau o wane ngalo i mwhaiana e to e vi wina na porkalame pia mai ele tātou po e indi vaenga wa misi ya te oe pe e se vaenga lo e fia malama i e winga lava i lea porkalame tu le upenga ele loto lungo le YouTube channel lungo le Facebook le Radio Samoa te mawai ia ona e mai mo fa mau ni nai mea o ngā mau ni nai mea o ngā ia e ia o ngā mo oi I tai mi uma so ni la lulangi ia ai lau fu no fo pe ia o tia rua ala u fatu lava o e Samoa no
Ole vai pensare ngā taula, manisi na whatunga mō tātou e sili lava Samoa. Ka ilo i alinga i kai. Ai anu lo lama pe so or ka kōpau. Ki o le ilo la pura mela ui e. Sa au Savan Valley, penino tia whau, kawa ia mai i le Levina Records.
Fatalo fatu le tanto por kalamea Amelia Mikaele talo fai malo nga lulu Amelia. Ia lan kem manga vai. Ia malo fa malo si fe am ngalwenga le utema ma fo se taimi. Ia ona fa mata filolo fe am ngalwenga mo tanto tinu messe lava ma ko ia nga lulu le po. Fatalo fatu fo ia fale ofa ki tonga va ai Twitter. Ia lo fatu fa tele fa tasimai manu ia fo malo longo le nei po. Ia mana to tele ni chola antolo ba mali tanto por kalamele ni fo vanga la fia fi male tautua Radio Samoa Flima Eva tolu amo mai era tato pesile ka ko fa ma vai fo le ka ko lulu lima so war fo ia ki ora ko per ma ko pa
Se fonga matango fil na so ia afana nai po o King Afa pe ona sila fia ile tanto tunu e ala fo ia na fatunga. Banga yo upol pis. Fa mai moiro lo foi le po masina. Ko fa mafanga fanga ai le ingoko la lela. Ko sa we le silenga moiro lo fa te lela ngona ai o le makua ai alunga loi maka o le fia oka fio lai e kako alulunga o mai loi maka o le fia kako ke ala malolosi mai kai au ai kako alulunga mai loi maka o le whaangongo ia ka lo fai so mai o longa winga alu whaangongo fui kako le ngaruenga ai le umia wa e fiu e kulile aso e le uma o nganga e ala mai loi maka o le whaangongo ia me ke ala marikai au le mo ia kunga le ye au ka Hapea o ngai mo yo ka fareiro. Yes, ele me ara ia. Ha me rute tas funu ka ko fa ma vai. Pero ia tu ia ma fa manu ia tu e vai vanga me se ia se uso ia vine pone fasio alo fa tu so fa taile fa time fa ta si mai ia wa eva mai wa kare kai mi o ke alu el makofa e manu ia ta fonga ia nga ta fo leo e vai vanga li fia vine pone fasio alo fa tu mo e me se wainga ka ko eva fo le la so frili ia oni ngano ia tu e ka eva ka ko eva las falili e matato panga o malava le mafuta mai lunga o le tautu al Radio Samoa sfuru lima iva tolu amo tanto por kalamilna ni e fiafi faftaili fatasi mai faftaili tali ino le tautua le Radio Samoa sfuru lima iva tolu amo lo monta malonawa ya ma fa mangalo se fa matalanga o le tautamali i lo finangalo le nepo fly tanto na so friday ile lo famlanga le o le tua sau si fulu so fa so foia